Samweli ngo nta muryango we uzongera kuba ku bwami ku ntebe y'abaherezi. Ikintu yazize ni kimwe, il était irresponsable. Nta cyaha yakoze, ntiyasambanye uyu mugabo. Uyu mugabo nta umuntu yagiriye nabi, ntawe yari afite ishyari, kutuzuza gusa inshingano. Iki ni ikintu gikomeye abantu batazi. Erega iyo umuntu n'undi umudamu n'umugore bagiye gutangira kurwana, bihera kuri utwo responsibility. Ugasanga umwe arakora cyane, undi amafaranga yakayahisha. Akaba ari wowe uri hinzu, ukariho umuriro, ukari iki, mugenzi wawe ntumenya amafaranga yajya, ntabe responsable. Biragoye, n'ibindi byose kubimuha biragoye, urukundo kurumuha biragoye, kuko irresponsabilité niyo ya mbere akenshi mu mago menshi ituma abantu batangira kugirana ibibazo. Ndagira ngo uyu mugoroba dusaba Imana itugirire neza. Niba twari irresponsable, tuva aha twabaye abantu responsable. Yesu ashimwe cyane. Inshingano zacu tuzuzuze kugira ngo urugo rwacu turuteze imbere. Icya kabiri cyagiye kigaragara cyane mu mago muri ibi bihugu bidivorce cyangwa se mu buzima bw'abantu, ni ikibazo cya infidelité, guca inyuma uwo mwashakanye. Cheating mu cyongereza bayita cheat, to cheat someone, kumuca inyuma. Infidelité mu gifaransa cyangwa se adultère, tubivuge mu maprono n'amapreno. Infidelité, adultère, tentation zibaho yego, ariko iyo utangiye kudevelopa akageso ko kureba utari uwawe kaba kabaye. Baravuga ngo ijisho rya mbere ni normal, ariko irya kabiri ni anormal. Iyo urebye umuntu ukabona uko ateye ukongera irya kabiri ngo mwitegereze, uba wagiye. Ariko irya mbere ryo ni normal, iyo ryaje mu irya kabiri umuntu agenda gute? Iyo utangiye ijisho kuri kanitegereze neza, mbega umugore, aho ngaho biba byagiye. Nigeze kujya gukansoringa, nako si ugukansoringa, nagiye mu rugo, umugore yari yahukanye. None umugabo araza arantabaza, arambwira ati ntabara, ngarurira umugore. Yari umugabo vraiment w'icyubahiro, arambwira ati sinzi nibimenyekana. Umugore yari yagiye ahantu arifungira azimya amatelefone yose. Umugabo akora patrouille aramubura. Buke nyuma y'iminsi 3 umugore atelefona kubaza abantu ko bameze. Noneho umugabo agwa kuri ako gatelefone, arakamba ngo telefone nge. Telefona wa mugore aranyitaba, ndamubwira ndagukereye tubonane. Arambwira ngo ese umugabo wanjye yakubwiye? Namwe ati yambwiye ariko ndagushaka. Doke kubera ko kubaha ndaje. Mpageze nzana umugabo turicara nawe turaganira. Umugore yambwiye ikintu, arambwira ngo uyu si umuntu. Niko yambwiye ngo uyu si umuntu. Ngo iyo atwaye imodoka yenda kugonga ibintu byose. Iyo abonye umukobwa agira gutya karangara, kandi turi kumwe nawe. No, mpindukira umugabo nabaza ngo nibyo, arambwira ngo birancika vraiment. Nuko nza kubasengera, kubinginga, umugore ndamwinginga, ibintu nk'ibyo, gupfunda nyine gupfundika. Noneho mwemereye ko umugabo ngiye kumushyira muri deliverance, ibiki byose rebe amateori. Ndangije umugore ngo sawa, agarutse mu rugo. Noneho mpamagaye umugabo, yambwira kameme, ubwo usambana ntiwihangana utari kumwe n'umugore ngo uje kuri volo urebe imbere gusa. Arambwira ngo nukuri ngo simenye igihe nanjye naharebye. None ari umunsi umwe yabonye umukobwa ngo aravugiriza ngo
agize ahindukiye asanga umugore niwe wicaye iruhande. Yahise akubita boridire. Umugore aramubwira ati winyica, vugiriza ariko tugere mu rugo amahoro. Ni ibintu birababaje cyane. Noneho umugabo nuko turaganira, ndamusengera, ndamubwira ngo igihe cyose nareba umukobwa rimwe azahita yerekana ubwa kabiri. Niyo ma exercice nakomeje muha no kumusengera n'ama exercice. Namusubirishijemwo imigani ivuga ngo unezezwe n'iriba ryawe inshuro 21 ku munsi. Yabyuka akabisubiramo, nezezwe n'iriba ryanje, nezezwe n'iriba ryawe. Haba ama exercice nkayo spirituel. Nuko arabikora après 21 jours aragaruka. Nyuma urumva twakoze deliverance turasenga, asubira muri ayo maverse. Bukeye none mubwira kwatura ko umugore wari mwiza kuruta abandi bose kwisi. Akabivuga. Nuko ariko ndashima Imana ibyo ari byo byose ubu ngubu sava. Yarambwiye atumva kuva cyagihe batariko hari ubwo nshikwa nkareba, ariko ndamubwira ati nta kibazo, jya uhita werekerayo. bibaho muri ubwo buzima. Hari abantu batihanganira ibyo. Iyo yakurongoye abazi kuri ko ni wewe gusa. Iyo umuciye inyuma, ni impamvu benshi bacubatse nuko batarabafata vrai. Hari udusupso, utumesaje, uduparfe tutari utwo yiranywe, utuntu nk'utwo mwene utwo. Umuntu asupsona tudutelefone twa nijoro, umuntu ajya kwitaba agasohoka, wamukurikira inyuma akazimya pafu atavuze ngo bye. Nta bye. Uto tuntu twose n'utuntu n'uruntu niko babyita. Umugenzi wagakomeza kwikeka ariko ataragufata, kandi nico giyatangira gucura imigambi ngo umunsi namufashe nzagenda. Iyo rero ubonye agiye ugira ngo nibivutse, ubwo aba yaragusupsonye igihe kirekire. Akomeza avuga ngo umunsi iyo akuguyeho usanga yafunze ibintu. Ukavuga ngo madame twasekaga vraiment, twari tumeze no yatangiye kugusopsona iya twaza. Hashize imyaka 4, hashize imyaka 5. Ikibazo cyo guca uwo mwashakanye nyuma na Bibiliya ubwayo igira handi kavuga ngo nushaka kumuheba umuhebe. No mu bapagani n'amategeko ya leta baremera ko iyo umugenzi wawe mwashakanye mu mategeko yaguciye inyuma mutana. Uretse n'Imana, ni ibihugu byose, ari mu babuda, ari mu bisilamu, ari mu bakristo, ari he, iyo waciwe mwashakanye inyuma nta excuse bihari keretse imbabazi ze gusa. N'Imana mu ijuru irabyemera keretse gusa uvuze ngo ndakubabari. Umugore uca umugabo w'inyuma, umugore agata urugo rwe agakundana n'undi ku kazi, niko tushobora gusambana n'umugabo utari uwawe, wibuka umugabo wawe, umureba imbere yawe muri image yawe ukabishobora. Niko tubishobora iyo ureba umugore wawe. Amago menshi rero yarasenyutse kubera ibi. Hari association y'abadamu bavuga ngo n'abadamu baruhijwe, nayigiyemo umunsi umwe bantumiye. Association y'abagore baruhijwe, n'abagore bakeya bafite abagabo babaca inyuma. Noneho ni ibanga rikomeye cyane kuko irimo abagore b'inzego zose. Ngiri ubuntu nyijamo bari nk'abadamu 16. Bambwira ukuntu bababaye, bambwira na resolution bafashe. Uzi resolution bafashe? Iyo umugabo agiye muri mission amutekerera za kapote mu, arambwira ati umbabarire basi uzayikoresha.
kwageze ku rwego tubyemera twenyine tubapfunyikira. Yagaruka ahubwo ngo nakoresheje 3 gusa. Akamubwira ko yakoresheje zingahe? 3, izindi yazigaruye abazibitse. Association yabagize gute? Yabarushe. Umuntu agera ahantu yibaza ukavuga ngo ndubatse cyangwa ni muri Gehenomu. Umwuka w'ubusambanyi dore mbabwira ahantu bera mubi. Iyo umaze guca yandahiro wagiranye n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, ahantu hose ikintu ugiye gukora gitangira kumanuka gishita. Societe ziragwa, business zikagwa, abana bakagira ibibazo, ikintu cyose ni ku mwuka w'ubusambanyi umera. Umwuka w'ubusambanyi aho ubera mubi uwataka buri kintu cyose wari ufitemo agaciro. Ndizera ko amago yacu tugiye kuyasubiza ku murongo, kuyubakira ku rutare. Amen. Niba warabikoze turakubabariye, n'Imana ikubabariye, ntuzasubire. Mukoma amashi, muyakome. Amen. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana ngo abo muzababarira bazababarirwa. Ndabababariye, n'Imana ibababarire. Sinavuze gusambana, hari utajya hanze ariko iwe akikorera masturbation, batazamfatira iyo ntazarwara na sida. Akirangiriza iyo wenyine ishuguri z'akazirangiza. Ikindi gisenya amago muri ibi ngibi za cheating, kuguca umuntu inyuma, ni amafilime y'amapornography, ni za internet. Biriya bintu biteye ubwoba, bituma abantu bacana inyuma, ugatakaza guya mugenzi wawe, waba uryamanye nawe ukibuka uwundi. Uko niko abantu basigaye bafunctiona mu bitanda byabo. Donc ukaba ufite umugore wawe mu mubiri ariko mu mwuka uri musambana n'ubukunda. Ibyo nibiza bitinda mugabo, bigera igihe uba impuisa mu gitanda, ntube gikomeye imbere y'umugore, cyangwa se ugatakaza yagu imbere y'umugabo. Mwaba muryamanye ukumva asa n'urimo gusuka mu rusenda, ukumva nta rukundo kimufitiye, ugahinduka nk'umuntu bashize muri frigo. Hari abadamu benshi bihangana ariko byamunaniye, serema kuko ari inshingano akabyemera, ariko ubundi atakimufite mu bitekerezo. Ubwo rugo rero Satani ararwibasira akarubuza amahoro. Imana ibidufashemo, izo za porno, ayo ma internet, ibyo byose tubivemo twubake ingo zacu. Icya gatatu kirimo kizana ibibazo cyane bikomeye mu mago ni ikibazo cy'ubutunzi, condition économique ya famille, finance, probleme za ekonomi. Nko mu gihugu cya Belarus, mu gihugu cya Ukraine, Moldovo, ibintu birimo bituma abantu benshi batandukana n'ubutunzi. Ariko igihugu cya Panama cyo kizwi ku isi yose kikidivorce kubera infidelite. Niho abantu bakora ibyo bya muri Panama. Ibyo bindi bihugu nvuze ni ikibazo cya ekonomi, natwe benshi turagifite. Hari abantu bakundana iyo ibintu bimeze neza, ibintu byatangira gusubira inyuma, ukabona mugenzi wawe urukundo rurimo ruragabana kumureba pe, umuntu akakuzinukwa kuko utagifite ifaranga. Hari histoire ibabaje cyane, nari kumwe n'umubishope, ni umwirabura w'umunyamerika. Muri ekonomi yabaye, iyi crise economique yabaye, yahombye miliyoni 800 z'amadolari. Klebe y'aba miliyarderi biliyoniya bari bamaze kumwandikira kubera investissement yari yakoze ku mwaka utaha azinjira muri klebe y'aba miliyarderi bo muri Etats-Unis. Donc yafashe kapitale ye muri
muri bya bihumbi 800 wisa miliyo, afata 200 miliyo ayishira mu bintu bya real estate, kubaka amazu. Iyindi nuko n'iyindi nuko yari afite amasite 4. None kuko buri site yagombaga kuzuzwa na miliyoni 500 z'amadolari, agenda afata rero ayandi kuri banki kugira ngo yuzuze muri yama estate kwa 4. Umunsi yari yabikoze amaze gufata amafaranga ya banki, ingwata arayo mazu ekonomiragwa, iguye banki isubirana ya mazu yose. Icyo gitondo baje gusezisa amazu, umugore yaramubwiye ngo nkeneye divorce. Undi aramubwira ngo bishoboka gute muri ubu duhuye n'iki kibazo undivorce? Aramubwira ngo niko bimeze. Aramubaza ngo none se wankundiye amafaranga? Aramubwira ngo sinabana n'umugabo w'umukene. Ati ntacyo. Aramubaza ngo urashaka iki muri divorce yacu? Ngo ndashaka ngo iyi nzu dusigaranye uyimpe. Bari bafite inzu ya miliyoni y'amadolari. Undi aramubwira ati ndayiguha nta nicyo nkuramo, niyo ushaka ndayishaka, dukore divorce, tubyumvikane, consente ba mituwele twembi nta kibazo. Ati ntacyo, numbi iyi nzu bari bafite akaduka gatoya, ukampa na biriya bintu birimo byose, nta problem. Umugabo aramubwira ati icyo ngusabye ni kimwe, uzamenyera abana, uko niwe usigaranye inzu na kariya kaduka ibyarimo, basi nje ngiye hanze ku gasozi nta kintu mfite, ndagusaba ngo uzamenye abantu. Aravuga ngo nta kibazo, genda. Umugabo mbere yo gusohoka muri iyo nzu arapfukama arasenga, aravuga ngo mana, sinari nzi ko uyu mugore twubatse kubera ibintu, sinari mbizi, none mbonye umuntu, sobanukiwe umuntu, ndagusaba ngo aho ngiye ubu sinzi aho ndara, ngiye gutangira kuba mayibobo mu nzira, ariko ndagusaba ngo nk'Imana nizeye untabare. Umugabo arasohoka, ageze hanze ahura n'abaramube basaza b'umugore babiri, bikoreye ibikamyo bazanye bya bintu, barimo babitunda babizanye n'amafamiye yabo. Umwe muramu baramubwira ngo sohoka tubise twinjire. Aricara arabireba, aravuga ngo uyu ni muramu wanjye nafashije, c'est mon beau frère, uyu ni njamufashije. Nawe ambwiye nka mushikiwe. Arasenga, ahagarara iruhande rw'inzara yireba, atekereza aho ari bujye. Nabo baramanuka bazanye ibintu batangiye kwinjiza, ngo hamanuka ikamyo bataza aho vuye, yacitse fere irabagonga bombi babahungu, ariko ndibapfa bahinduka ibimuga, baramugara amaguru yose. Nawe afata agasakoshi karagenda, yumva ijwi rimubwiye ngo nzaguhorera. Uwo mugabo arahaguruka aragenda, atangira kuma ibobo mu mujyi wa Atlanta. Uyu munsi akaba yaraye muri treza ya gare, bahariye mu magare ya tre. Ejo akaba yagiye gushakisha warara, donc asabiriza. Umuntu wari ufite 800 miliyo kuri konte z'amadolari. Mu gitondo kimwe umugore yicaye mu nzu y'amadolari miliyoni yaruhiye. Uyu mugabo aramuta completely. Ejo bundi duhura nawe atangiye kumera umusatsi nka Samusoni, Imana itangiye kumwibuka. Haleluya. Tugira ibihe binini turimo dusenga musengera. Ubu afite kontra yahawe na leta ya Amerika ya $1 billion, miliyari imwe y'amadolari kontra. Ubu ngubu twarimo tuyisengera, namaze kuyisengera yambwiye ko bayimusinye. Abantu benshi bubakiye ku bintu, iyo ibintu bitagenda neza urukundo rurakonje. Umuntu akakwanga neza ukibaza ngo uyu nurya narongoye, uyu nurya wandongoye. Hari n'igihe ibintu muza mutangira ubuzima muri abakene, ibintu byatangira kuza ukayoberwa mugenzi wawe. Uyu ni wa wundi. Nje ndibuka umudamu wagize jene y'iminsi 21 ngo Imana ibanyaga ibintu babonye.
kuva babigira ntarongera kubona umugabo. Aravuga ngo tukiri abakene twarabanaga, Mana bisubizeyo nongeye mubone. Koko ewe yaryumvishe nk'ejo, yaryumvishe nk'ejo. Ibintu umugabo yari afite byose, yari afite ikamyo ya remorke yatwaraga ibintu, iratemba irashira, kandi uwo munsi assurance yari yashize. Uyu munsi mbabwira umugabo yirirwa aryamye mu gitanda, umugore nkamubwira ati dore ibyo wakoze, arambwira ngo biramaze. Yirirwa mu gitanda, twadushushu n'udusheri n'uduconshogoro twose ndidukigeraho. Telefone ntayo akigira umugabo, ariko yari amaze gutunga nkenye izo umugore azi n'izo atazi. Hari igihe ubutunzi butuma umuntu yanga uwo bashakanye, divorce ikaba, cyangwa ubukene bugatuma mugenzi we atandukana nawe. Ayo ni amakoze ya divorce. Mugenzi wawe wamureba ngo wapi sinshobora gusohokana nawe dore uko yambaye, n'ubu kimukunda byararangiye. Ubukene ni bubi kandi n'ubukire ni bubi iyo bitari mu Imana. Ariko iyo ufite Imana ibi byose urabinesha. Ikindi gituma abantu nanone batandukana, ni kwikunda, egoism, selfishness. Burya hari abantu babana ariko mugenzi we akaba yikunda cyane. Iyo abonye akantu keza niwe wigurira wenyine, ntiyibuka ko mugenzi we nawe agira dore yo kukambara. Umuntu akikunda kugeza igihe ashobora kugira n'ibirato 50 mu kabati, mugenzi we afite 2. Umugabo cyangwa umugore akambara caguwa, undi akambara mapre aporte. Akagura ikoti. Nigeze kujya muri Canada muri aya mafamiye yacu nyine, ndigisha ndangije, umupapa arambwira ngo nagukunze cyane, ndagira ngo tujyane mu iduka ngugurire costume. Namubwira merci beaucoup, kundi sinkunda kujya mu maduka kenshi, ariko umunsi ndamwemerera kuko yashaka kumenya size yanjye. Turagiye mu iduka, tuhageze muri Canada, amakoti yo muri Italy arahenda, amakoti y'Iburayi arabahenda cyane. Noneho iyo koti irimo ryari nko mujyanyije mu iduka rihenze cyane, yari mu $500 y'amakanadiye. Iyo koti yagombaga kungurira. Tuhageze ndipimye nsanga twose tutankwira, cyugene ari nk'ibyibushye ntarata ibiro nk'uko nabaye mwiza. Yagiye nari narabyimbye cyane nanjye nkigaye, ariko Imana ima kubita nsenze. Niko byagenze. Narapfukamye mbwira Imana ati suku nabaye, suku nahoze, Mana hindura ibintu. Muri make rero ntibyangwira, bitangwiriye, ariko nawe arambwira ati ntacyo, kuzaca Iburaya ndaza kuguha ayo mafaranga basi uzagenda ugurira Iburaya. Atariko iri koti sindisiga nanjye narikunze. Ararifashe rye arariguze. Ndamubwiye none se ibya madame birihe? Ngo wagurira umudamu muri iduka. Madamu $600 uzi umuntu yakorera igihe kingana gute? Madamu ndamubwira no tusohoka muri iri duka nubwo wanzanyemo utaguriye umugore wawe, dore ngibiriya hariya nabyo. Turatonganya arashambura ngo nicuje impamvu nakuzanye muri iri duka. Nanjye namubwira ati wagize nyine ni uyicuze kuko nta kundi sinshobora kwemera ko uza muri iri duka wigurire usiga umugore wawe. Aravuga ngo umugore wanjye ngo ziduka mugurira mu $20, 15, 12. Yamwambikaga ibijipo bigerere bigenda bikubita gutyo kugira ngo ni mariniere z'abagudamu batwite kandi adatwite, ari umujene w'umukobwa.
umugabo turahaririye ageze ahantu aguriye umugore, ndamubwira ati no, uramugurira ensemble ya $500. yarimo ashaka kugura $100, araruca arayasohora, agiye avugiriza. Keneye amashifti nkane kugira ngo nzagaruze ibi bintu. Mu modoka yose agenda avugiriza ntwaye. Bari banyimvise kujya gufungura iwabo mu mugoroba, nyuma y'igiterane pasiteri turagenda anjyanayo, aramperekeza umushumba waraho, ngeze mu rugo mbabwire. Yagezeyo abibwira umugore uko byagenze. Njyayo mu rugo turafungura turarangiza, mwumve. Turangije umugore aragiye azana ya myenda yose ya Nyabugogo. Hano muyita gute? Mwe muyita gute? Yivuge nyumve. Mahereza. Muri mahereza twe ni muri Nyabugogo. Umugore yaragiye, ngira ngo ni imyenda bashashe, arabipanga byose muri saro za mahereza. Abadamu si abantu. Yarafite agahinda agiranye imyaka. Arangije yinjira mu cyumba, amanuye amakositime y'umugabo. Ndi mu nzu, ndi umushyitsi, tumaze kurya. Cyagiye barimo bavuga ngo turagushimiye ko waje. Umugore ngo ngewe ndashimira mu bikorwa. Ajya mu kabati. Ibi mbabwira ni histoire vraie nabayemo muri Canada. Umudamu araje ashasheza bahereza hariya zose zisutsaho. Arangije azanya amakositime y'umugabo yose yashizaho. Arangije azana ya yindi imwe umugabo yamuguriye uwo munsi, ayimanitse hariya. Aravuga ngo aya ni amahuzu imyaka 3 umugabo yanguriye. Bari bavuye no mu bihugu byacu bageze iriya. Agenda mbwira valere ya buri huzo zose zaragiye zabahereze z'imyaka 3 zigera mu madolari $150. ngo hari $1 rumwe. Umugore yarabivuga akavuga $5, akavuga $5. Umudamu yari yarize kumenya ibiciro bya costume z'umugabo. Iyi ni $80, $120, $150, $200, $300. Aragiye zose azerekana. Arangije arambwira ngo uyu munsi wanyubakiye. Ati mugabo wanjye ndagira ngo ngusabe imbabazi. Ejo nari nagiye, nari namaze kumvikana n'abandi ko ngomba kuva muri eta. Twaravuganye n'abantu bazancikisha nkagenda. Wogarutse uvuye ku kazi ugasanga nari muri iyi nzu. Ngo Imana ishimwe yazanye Gitwaza wanyubakiye. Ari ibintu bita ngo kureba konokono. Muzi kureba konokono? Ni ugusigara wifashe gutya. Umugabo yifashe gutya ananirwa kuvuga, undi yarazaga akamusekera, akamutekera, akamuryamana, akamugira byose, naho undi ko aracura umugambi wo kumuta kubera kumusuzugura. Ntamujyane mu bandi, inama zaba akagenda akamusiga. Basohoka muri restaurant n'abandi, uwo munsi akamubwira ngo rera abana. Ngo iyi acte kubona mbangurira umwe nanjye wensista bakangurira umwenda w'amadolari $500. Nanze gukora ikibi cyose uyu mugabo